ARITWA skuru ya KIANG'ONDU ibarari na kanyaga kwaraniria na ARITWA kuma nthiguru United States of America kiri mubango njira turabanganitwe ni thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi. ARITWA ba USA baizanite into be michetho na into bingi bya kuthoma skuru eje MCA Muriithi Gaturo rorare amwe na ARITWA baugite ARITWA ibagwirite gwikiro inya na kwarirwa kenda bomba gukabanira na uturo bathiria kuthoma. Samuel Keshma na report eje. KIANG'ONDU secondary school and nageni ba mwanya kiri ARITWA ba cukuru ya secondary ya KIANG'ONDU barana ARITWA kuma nthiguru ya USA bariungite cukuru eno kumenya bura mutaratara wa kithomo wa Kenya uthijaga na mbere. Ndiungano ya ntugo ngima nitigite ARITWA banterino chichiri amwe na arimo ba cukuru eno ya KIANG'ONDU bakobetie mantu kathomba marabonete makibua kiri kithomo kya rutere rurarungi twathura KIANG'ONDU secondary school nonto neo tukuona takwa ina enkegua ile level enkegua ile antometo manandi. It's been an amazing opportunity to come to the school, to come to Kenya in general, to be able to interact with the Kenyan students at the school. I think it's really important to learn about the different school systems, and it's been amazing to recognize how many similarities we really have. ARITWA baba kuma USA ibathokirete ba KIANG'ONDU na biegwa mwanya ereo mebira nguo cha michetho turamu na into bingi kathomba bya kubatetheria kiri mathomo. Into taino tamebira twareterwa mibira mingi na into jia kuthoma ne into skuru teno ya de skuru etharitwo eno bataru munene muno na ningwitikia untu toketho gukuonekana ukiumaga ndi ujanja kana ukiumaga even within ne untu wegutuma tukuri kithomo guku muno. Soccer unites people around the world because of how we donated balls and goals towards these kids here at the school. These goals and balls motivate them to become better at soccer, and I would love to play with these kids internationally. Kuringana na MCA wa wadi ya Karingani Muriithi Gaturo uranoe ariungetie ARITWA baba muthunganiro wa muthembo gatigatika ARITWA ba cukuru cha Kenya na ba cukuru cha nthiguru chingi nutethagia anene kurugura ARITWA mathungania na umenyo ba ukarania na antu bakuma ntere mwanya cha nthiguru nyuma ya kithomo kiago. Interaction yeno negujaire very important nonto kwina mwana wegua kandisa ya kuthie kuthomera nja na ungi egua no aende kwegua mari very close na mama mamenya buria mathomaga kogu gigi ni gintu kia bata muno henderia na tunkiumba kuruthaga relationship kana friendship cianja na ciana cietu ira ire cukuruni especially ira ire day schools na ciana ino cienge itari kuma nja kulasha muno. Ngoro imwe ya education in Kenya ne kwethirwa tukiingirianaga na communities jionde in Kenya na ndi janja jionde go interact guko gatuma antuba anaba betu bethro bena tamaa ya kuthina unde ujanja na endera mwana athitande ujana unja ndeta va America no kethagirwa areta mauntu mageni guko gwetu Kenya. I'm currently training to become a doctor for kids, so I would love to come back and do whatever I can and meet more people here. Cukuru ino ya Kibumbu ikirigagira kugunika nkuruki kumani na uchore bobo tumetwe gukurukira ndiunga eno. Students makomela cukuru ino ena thene ya computers iria mankiromba bonkiombeka no ntumone makobanga magacoka guku mankiomba kumatethia nacio. Kiripotera weru weekendi kuma cukuru ya secondary ya KIANG'ONDU wadi ya Karingani mbeta wa Samuel Gaishima.